Akiruguria tafarire yo ari thukuru-ine wa muthingi wa Garissa, munini wa President William Ruto oigete shiringi milioni 30 nicio cigitwo keheri-ine gutigirira tafarire yo ni yakinyanira. Mpango huu wa National Youth Service ambao imeletwa hapa Garissa ni kwa manufaa ya vijana wa kaunti ya Garissa. Na mimi nataka kushukuru waziri wa vijana na wamama. You cannot imagine what NYS project is going to do in this constituency. Besha icio oigete ni cia kuriharia megukorwo mari rungu rwa tafarire yo, na oho kuga ati ni mambikite mitaratara mirumu gutigirira gutire ona shiringi imwe yorira moko-ine ma turia nime ta uria kwanahanika hau kabere. Every cent and every penny will be looked after and no resources will be misappropriated again. Ruto oho ni oritie mbeu njithi mwena ucio metikire kwiyukia tafarire yo kuona ati ni kumarahura na kumahe mieke ya mawira. Vijana wa Garissa County kwa kujiunga na National Youth Service na kufanya kazi ya kusimamia usafi, mambo ya barabara, mambo ya mazingira katika kaunti hii yenu ya Garissa. Umuhimu wa mradi ni kwamba watakuwa wamefunzwa mambo ya saving culture, kwa vile ile hela watakuwa wanalipwa kwa kila siku, 30% will go into a saving account. Oho ningi ni oigite ati thirikari ya Jubilee ni irutire gutigirira mbeu njithi ni megwatira mawira niguo mahote kwirugamirira, ningi kuhinyiriria mbeu njithi yo ifande na kuria murugamiriri wa woithia wa ifande ahiuhie mihango yo. Rais anasukuma wilbaro maridadi kabisa pale. Inoro TV ni jetagwo Joseph Kang'ethe.